Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudeyindi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 11 mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe inshingano zikomeye zahawe son excellence Evariste Ndayishimiye, akaba ari amabanga akomeye yo kuba yagira ibyo akora mu birebana no mu karere ka Sahel, bikaba bijyanye n'inshingano zikomeye ndetse n'ubutwari bamubonye ko ashobora kuba yarongora izi nshingano, bikaba rero bijyanye n'ibibazo bikomeye biri muri Afrika, aho yitezwe igisubizo gikomeye mu kuba yazahura ndetse yarangiza ibibazo bihari. Turaza kureba rero biri kugenda bigaragara ibibazo bikomeye agomba gukemura, harimo ibijyanye n'umutekano, ubwumvikane, amahoro ndetse n'iterambere muri rusange. Turaza kandi kuraba nicyo kuri ubu ngubu benshi bagomba kumwitegaho ndetse n'ubushobozi afite mu gukora ibingibi, mu gukomeza ibiganiro bya diplomasi, guhuza imbaraga z'abayobozi b'akarere, gufasha muri gahunda z'ubutabazi n'imiyoborere myiza, kunoza igenamigambi ihuriweho no gukemura ibibazo by'umutekano. Muzoro turebera hamwe ibi biri kuvugwa kuri son excellence Evariste Ndayishimiye, aho rero tugiye kuba twaraba amabanga akomeye yajejwe ndetse nuko agiye kuba yagira uko ateza ibibazo akabirangiza. Ngo hayikaze nga nkwibutse ko tubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wo dukurikiye kuri uyu mbonesha kure nshya, uhita ufyonda sabone cyangwa ukore subscribe bitewe n'ururimi wumva kugira ngo ntuzongere gucika ukundi n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure inkuru yacu turabe ibijyanye n'izi nshingano zikomeye yahawe. Mu gihe Afrika ihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke, iterabwoba, ihungabana ry'imiyoborere mu karere ka Sahel, umuryango wa Afrika yunze ubumwe Union Africaine watangaje icyemezo gikomeye cyafashwe na Perezida João Lourenço, umukuru wa Angola akaba n'uyu wayoboraga African Union, aho yashyizeho Perezida w'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye nk'intumwa idasanzwe y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu karere ka Sahel. Itangazo ryasohorewe i Rwanda ryakiriwe nk'intambwe ikomeye mu mikoranire ya Afrika ishingiye ku gukemura ibibazo byayo bwite. Iryo tegeko ryashyizweho na Perezida Ndayishimiye mu rwego bijyanye n'uko agomba kuba umuyobozi, akaba rero yaragiriwe icyizere cyo gufasha mu kubaka amahoro n'umutekano ku mugabane. Akarere ka Sahel gafatanye hagati y'amajyaruguru n'amajyepfo ya Afrika, kagizwe n'ibihugu birimo Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, Mauritania hamwe n'ibice bya Nigeria ndetse na Afrika y'uburengerazuba. N'akarere kagaragaramo ikibazo cy'umutekano muke gikomeye gishingiye ku mitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda, Magan Islamic, Boko Haram, Juma Ansar el-Salam ndetse na Misiriam ndetse n'indi yitwaje intwaro yibasiye abaturage ndetse ikaba yarabangamiye bikomeye ibijyanye n'umutungo kamere w'abaturage. Mu myaka 10 iheze Sahel yabaye nk'isibaniro ry'iterabwoba n'ubuhunzi, aho leta nyinshi zakomeje guhungabana, aho ingabo z'igihugu zicikamo ibice, abaturage bakajya mu buhungiro. Ni muri urwo rwego African Union yashyizemo kongera guhangana n'iki kibazo mu buryo bushya ishingiye kuri diplomasi n'umutekano n'imiyoborere. Mu ijambo rye Perezida João Lourenço yavuze ko izi nshingano ihaye Perezida Ndayishimiye ari uruhare rukomeye mu guhuza ijwi rya Afrika mu bibazo bya Afrika ubwayo, cyane cyane mu karere ka Sahel, aho amahanga akomeje gutakaza icyizere cyo gukemura ibibazo by'umutekano. Ni ibi biri kugenda bigaragara. Ndayishimiye uzwi nk'umuyobozi w'umutima w'ubwiyunge n'igitekerezo cya Afrika, azaba afite inshingano zo gukorana n'inzego za leta, abashakashatsi, imiryango y'ubuyobozi bw'abaturage, civil societies ndetse n'abayobozi b'imiryango mpuzamakungu mu rwego rwo guteza imbere ibiganiro n'ubufatanye bifite intego yo gusubiza amahoro muri Sahel.
nkuko rero bitangazwa na African Union riravuga ko inshingano ari special envoyé for Sahel zizibanda ku gukomeza ibiganiro bya diplomasi ku rwego rwo hejuru, guhuza imbaraga z'abayobozi b'akarere mu kurwanya iterabwoba, gufasha gahunda z'ubutabazi n'imiyoborere myiza, kunoza igenamigambi ruhuriweho, gukemura ibibazo by'umutekano. Mugero Perezida Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bayobozi bake ba Afrika bafite amateka yihariye y'ubuzima bushingiye ku rugamba rwo kubaka amahoro nyuma y'intambara ndende, nk'uko abasasanguzi benshi babigaragaza. Ubunararibonye bwe n'inkunga ikomeye kuri bimwe mu bihugu, cyane cyane bikomeje kugenda bigaragara ko bimaze igihe biri mu ntambara ndetse n'amacakubiri ya politike, n'isomo rikomeye ku mugabane wose. Ubwo yatorerwaga kuyobora Burundi muri 2020 yahawe igihugu cyari kimaze imyaka irenga 15 mu bihe bishingiye ku rugamba rwo kubaka amahoro nyuma y'intambara ndende, nk'uko abasasenguzi benshi babigaragaza. Ubunararibonye bwe mu kunga ubumwe bw'igihugu cye ni nyuma y'imyaka y'intambara n'amacakubiri ya politike, ni isomo rikomeye ku mugabane wose. Ubwo yatorerwaga kuyobora Burundi muri 2020 yahawe igihugu cyari kimaze imyaka irenga 15 mu bihe bikomeye, nk'uko rero bigaragara. Nyamara mu gihe gito yashoboye kugishyira kuri gahunda y'ubumwe n'ubutabera, yongera imbaraga mu nzego z'umutekano, anashimangira politike y'ubuyobozi bugendera ku mahame y'abantu ndetse bugendera ku mategeko. Uwo murongo niwo watumye bizera ko amahoro aturuka ku bumwe bw'abayobozi n'abaturage, atari ku gitutu cy'abanyamahanga. Aya magambo ye rero yakomeje gutangaza benshi muri za diplomasi, ndetse akaba ari nayo afatwa nk'intandaro y'icyizere cy'uko azagera kure inshingano yahawe nshya muri Sahel. Mu gihe cye inkuru y'itora rya perezida wabo izwi nka special envoyé for the Sahel yakiriwe nk'ikimenyetso cy'icyubahiro gikomeye Burundi bwagiriwe ku ruhando mpuzamakungu. Kuva Igitega kugera i Bujumbura, inzego z'ubuyobozi, abanyeshuri, abacuruzi ndetse n'abaturage basanzwe baranzwe n'ishema rikomeye mu majwi y'abaturage. Bakaba rero baragiye bagira bati, iyi nshingano si umuntu umwe, ni igihugu cyacu cyose. Perezida wacu atubereye intumwa y'ukuri, ukwemera ko Burundi bushobora gutanga umusanzu mu mahoro ya Afrika. Kuri radio y'igihugu, umusesenguzi w'ibya politike Deogratias niyo ngabo yagize ati, iki ni ikimenyetso cy'uko Burundi bwongeye kugirirwa icyizere nyuma y'imyaka buri mu mwijima w'iterabwoba n'amakimbirane. Perezida Ndayishimiye ni ikimenyetso cy'uko igihugu cyacu gishobora guhinduka kigahindura amateka. Mu myaka 5 iheze, Perezida Ndayishimiye yagaragaye kenshi mu biganiro by'ubunyamwuga byibanda ku mahoro n'umutekano ku mugabane. Muri 2023 yashyizwe muri Champion for the Youth, Peace and Security n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ishingiye ku bikorwa byo guteza imbere urubyiruko mu bikorwa by'amahoro n'ubwiyunge. Icyo gihe yavuze amagambo y'ingenzi agira ati, Afrika idashobora kuronka amahoro igihe urubyiruko rwayo rurebwa nk'ikibazo aho kuba igisubizo. Iyi filozofi rero yo gushyira urubyiruko ku isonga ry'amahoro y'igihe kirekire niyo rero azazana inshingano nshya muri Sahel. Basasanguzi baravuga ko African Union ko bavuga ko uyu mwanya ashobora kuba intango nziza y'impinduka zikomeye mu mikorere ya diplomasi ya Afrika, aho abayobozi bava mu bihugu byigeze guhura n'intambara bashobora gutanga igisubizo ku bibazo bikomeye biri ahandi. Burundi mu gihe gito ariko gifite amateka yihariye y'intambara n'ubwiyunge, cyane cyongeye kugaragazira ku ruhando rw'imiyoborere ya Afrika. Abasasanguzi muri Institute of Security Studies bavuga ko kugaruka kwa Ndayishimiye mu ruhando rwa diplomasi nyafrika ari igisubizo cyerekana ko igihugu cyanyuze mu nzitane ariko kikagaruka nk'umufasha w'amahoro. Bongereho ko iyi nsanganyamatsiko iyi inshingano izatuma Burundi bugira ijambo mu bibazo bikomeye bya Afrika, kandi ikazakemura icyizere cy'igihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse birangwamo umutekano muke.
mu nshingano ze Perezida Ndayishimiye azaba akorana byafi n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze muri mission de Union africaine pour le Sahel minisarle ndetse n'abandi banyafatanyabikorwa nka ECOWAS SENSAD n'inzego za RONI zizajya zihuza ibikorwa byo gushaka amahoro hagati y'abayobozi b'ibihugu mu rwego rwo kongera kubaka icyizere cya gisirikare n'icya politike mu bukungu bwa Sahel. Mu biganiro biteganyijwe mu ntango z'umwaka wa 2025 Ndayishimiye azayobora inteko y'abakuru b'ibihugu izabera i Bamako igamije gushyiraho gahunda ihuriweho yo guhashya iterabwoba ari n'icuruzwa ry'intwaro muri aka karere. Kuva iyi nkuru yasohoka ibihugu byinshi byagaragaje ubushake bwo gukorana na Ndayishimiye harimo Ubufaransa, Ubudage n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bwavuze ko bwiteguye gufasha mu buryo bwari bwo bwose bushoboka muri gahunda z'amahoro zizafasha Afurika ubwayo. Kuri ubu abasasanguzi baravuga ko uyu mwanya uzaba ari umwanya wo kugenzura autonomie stratégique africaine ubwigenge bwa Afurika mu by'umutekano. Uyu mwanya wahawe Perezida Ndayishimiye ufitanye isano n'intumbero ya African Union silencing the gun by 2013 fasi gahunda yo kurangiza intambara ku mugabane. Kubwe iyi ni inshingano, ni umuhamagaro, si inshingano ahubwo ni umuhamagaro. Yagize ati ndabona icyo atari igikorwa cya politike gusa, ni umurimo w'umutima. Afurika ikeneye kwiyunga kandi amahoro aturuka ku bumwe no kwizera ko tugomba kwigira. Mu gihe ategereje gutangira kumugaragara inshingano ze mu mpera za 2025 Abarundi na Afurika yose biteze kubona uburyo azahindura Saheli mu ishusho y'amahoro arambye ashingiye ku ndangagaciro yise ubumuntu burimo ubupfura nk'uko rero abigaragaza. Bikaba rero ibi ari ibyitezwe ko bigomba kuzaba intandaro nziza y'umutekano n'amahoro muri Afurika. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kuri mwe mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Udukurikiye bwa mbere hita ufite na sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.